koe talo ki pata ki pia. Nga ia o ele tu pe po tau kau whataha tu he programa ko ia o e hotahani. E uki whama popule. Tau ki whataha koe ni hange koe na tau whai kia lawe he kohiri. Te mau hene mau pe. Ko uhi ko mau whemau ke mau tari uiat ka te mau tolu. Pea mo e kakai whonua. Ki mua ke tau kamata ko kore ki he egmista ki he tanak paanga. Pea mo e inland revenue. Pōhiva tuen toa kene whaeng mua tau ki loto. Tō mafi ko mau tamai whakaiwani a Fiona. Mau whawhetai atu mau e whangamari koen. Mau to e rere mai ai, mea mai tata ki paremia. Ki whai mau whatongia ko e whakahoko atu e ngahi tūtuni. Ko mau, ko loto taha kia e kāpneti ke whai. Pea whemau pe whoke mahino ki kakai e whonua. Ngahi tūtuni whai ngataa ko. Ko mau whou mai ai. Whemau pe ke wha whemahino aki. Mau kore pe o tua. Tokoni mai, i whatongia koini ko mau hoko ki ai ko hono tataki e whanua he ngai tau mai koini. Pea waengai ka venga mamafu. O ke tuku mai ke mau whaitu tūn ki ai i ho mau whatongia. Ka ke puri ki mau tolu ko e ke he pea ngai whakau. Ka koe mau rei tahaini. O ke tuku mai ke mau whai pa ku mau Moimoi atu ia ke a Fiona, te ke hoko atu ai whakataha koeni. Pea mo e kau whai o ngongo, mau kore pe o lau maari e maanyoni ki tataki mau tōru. E ngāhi talatala noa, te mau whai, kau hi ke lawa whakamāma e ngāhi mea, ku mau tui ko relei taha ia ke neongono whai ngata. Ke mau whai tūtūni ki ai. Mau kore ke tataki o lau maari e, tataki mau tōru he toenga whakatahani. Kore ne hua whaala ko si su ka ko mau whamui. Amen. Sabat ka siane, ka pesi. Amang motol ka ato ai, ka whakawhonga me ngai mitia tongani. Ia mo lawa mai ahoni ke tau whataha. Hange ko ia ko e mea ku mau tau lawe kia i he kohiri. Maho inga apito ke tau whataha o tau whewahewahe ake. He koe mo tolu, mo hanga o tuku atu e ngai ongongo. Ta tau pe me pure anga, mo e ngai tapa ke o e whanua, ki he kakai o i tongani pe mo tau pure anga. Kono mahu i ngāia. Ko ia ko i hene pongpongini, pe mo wona whaachia, ek mista ia ki e lao, pe mo i prisone. Pōhiva tuen toa, ek mista ia ki e inland revenue, pe mo i custom. Pe ko i hene mo matenda puluwalu ko egmista ia ki he potongai polisi. O mau heni, i he pongpongini, ke vahe mo tolu. Haonga ka venga la lahi ua ai ko uruaki, ko spoti ko ia, nai teu, ke whakako mai ki tongani, i he waftahiwa. Kono ua, ko e vai papua pak, pea mo e golf course ko ia, ko si mau kamatanga au ki ai, i popua ai pe, ofi mai ki he vai popua paka. Ko ia ko whi atu ki ipui toa e ua koini, ke katauto kamata. Whekawaki pia mo spoti. Ko o stutuni e kapneti, hangi ko mea koe na kulawe ki e tau whakataha ko si ke kanseri spoti. Ko tutuni koe ni na whakahau ko ia ki he presidenti ko ia o e spoti, Pasifiki, i Fisi, i haaku tohi e aha taha whae mahina ko si, o me o whakaha kia e kanseri spoti. Pea nai me hau inga apito tohi ko ia, kono inga ko e kaui ngai fo i sino, mau mawhai te fito whakawak mo e spoti. Pea nai aneo stari me ka te au, o pea kou tahi ka atoa tohi ko ia. Nai toi whai mo e mau whakataha, pea mo e nau lava mai me fisi e tō taha koe ni, pea mo e tō taha pe ku kau me mipa koe e council, o confirm, pe o hanga whakapapau ia ka te naua, ano kanseri spoti. Sai, ko e mahalo pe o kulahi e uhinga ki hono kanseri. Ka te ulawe pe ka uhinga, taha maha ko tui pe whiunga pe moia i he whataha pongpongini.
Ko taha ai ngai tokoni na osmahino pa na stala ki fonuani ko tokoni a Papua New Guinea. Pena e lava mai ai foi timi me Papua New Guinea taki mai he toko taha ko ia minista ko ke spoti. Ai foi timi ko ni i February o e tau ko si. O e tau tahiwa wafi e tahani makataki. O whakapapau i mai a e nau tokoni. Pea na e ai e mautolotoloi a mautolu ki tokoni ko ia. Pea ko hiko ne mahino ko ka mautolu na mauwhi mahino a ke me OC e toko hifo ngai whatongia na e oange ke OC ki toko hifo ke facility committee ko na e pureanga. Pea maunofu mai mo foi mahino ko ia. Na toko mahino mai i he tauni e ka ke lava ai tokona Papua New Guinea pea ku asia i he mea konika pau motolo kona mea mo mea hifo ke mea kona ko tufatu ki pepa koe. E pesi ulaki ku asia ai whakaha e toko taha koe ni Mr. ke spoti he ka ke lava o whakahako. He ka ke lava o whakahako nau tokoni ka te nau kei tokoni mai pe whaka whare. Ai ku hinga ke te mātua whakawhare i hange konika pate tau whia maa wani ke nau mai lotonga spoti o kau ke supervision mono supervisor mea ta whako ia. Hange koe whakamarosina mo ngai mea pe te nau lava mai. Ka koe mea koe ke tokoni. Pate mo mea ifo ke pesi hono wā. Pesi hono wā o kene whakaasi ka kato ai ngai palanin na e haa mo Papua New Guinea o mautala noa kai mo tongani koe mea ia koe te nau whakotuu. Pea ku asi ai koe nea koe ki o ka topa i wafe taha fitu. Koe ne ka kato ia e fo i project koe ne te teo ke whan e Papua New Guinea. Ka pate mo mea ifo ke pesi uloaki o ku asi ai lahi koe paanga tokoni koe wha fitu kina. Nau whitu utake re tio ke panke pongpongino tala mai koe whawhitu koe koe tolu taha miliona tonga. I e budget koe, pes tolu wha o ku asi ai e whakamatala whika au mo tokon a Papua New Guinea ki he langa koe o e stadium, te whaiwa. Koe hui koe kanseri koe spoti e to orewa ai fwoi mea koe me budget koe. Pakone to'o koe hingoa Papua New Guinea, e to'o whakatahai pe mo whai whawhitu ai ko tolu taha aia. Tahi e mea kuni hanga uesia lahi ai mea koe ni. He na iai amanake e pureanga e lava. Kana e toki tolotoloi mai e area koe, toki mahino mai pe i he tauni. February tauni, March tauni, he kake nau lava mai. Mahala pe ku kake fu mahino ke kakai tō lahi. Ai ngahi uhinga ko tolo ya spoti. Ko tol tahan miliona ko ya. Ko ke lava mau mai. Ka ko tol tahan miliona ya na teu ko ke langa a stadium ko te whaiva. He ko foi 1 miliona pe anu sila. Ai ko tau to pe ko tol taha. Ko to mai pe 1 miliona. He kai lava he 1 miliona ko ya ke ne hanga o langa a mea ko palan ko ni. Ka lava ya. Ai to mai refu ya mau ko ya tana ki mai. Hirifaki mai ya ki he uma. O pureanga tonga ke ne hanga o totongi. O koe ai mo ngahi whakamore kehe. Ai pureanga o ko mauheni, ko facility, ko ngahi langa koe, ngahi mea koe teu koe, mea whengo fitu tolu poine ono miliona. Fitu tolu poine tolu miliona ka ngahi nau ia, mo ngahi i malai wa inga o teu make me te whaiwa. E fie ma o paanga koe ni ke ngawea, ke langa ake. Tāna ke atu ke mo whai tolu taha. Pea koe ai mo ngai whakamore kehe, ko tui pēka ke whewhia mau ke mau alu ke details, te mau tokihanga o tu whaki atu ia, ka pā te mau whia mau. Ko kula wea whakawa koe pea mo spoti. I pongpongini ku tare kabineti ke amend, lao koe ki he spoti, kanseri, koe te wha spoti. Pea mau ngai mato ke lao koe ia, ke whakawoti wharerea. Koe mono koe ki he ngahi mea koe asi budget statement, te mau ngau ke whakatonton mo ia. Aia koe ngahi mea eo whakau aki pia mo sipoti. Koe ai mo ngahi uhinga kehe, ma kehe me uhinga whakapaanga, koe ke lava ke whaha lava ke koe hinga koe no e taimi. Ko hono ua koe wae popua. Koe
Koe pāka koe ni wae popua, ko kore ke masi koe ni ke nanga hului mai. E tau tā hiva noa, nei whinangalo ai tu i ko onga whanua, sas tu po wha, ki hafo i timi mei muri ke nā mai, o whahangau e ki pāatangata mo popua area ko ia. Ai ko area ai. I halama koe nā ngā wena na hangarewa o tuku mai ki tonga ne report, pia koe report i umau koe. Whakataha mo mape ko tu i mua koe. Tau taiwa hiwa noa ia. Nai whinangalo e tui ke whakahoko ai ngau koe ni. Me hiwa noa o au mai ke taimi koe na mautoki hūmai ai, te kai ke whahangau e taha kia e bureanga. Ai koe fwoi, koe mahalo koe fwoi bureanga i e tolu. I he mahuma e mau tolu, ne teke e mau ilo e mau tolu e mea koe ni. Pia whaipe mau langa mau tolu koe na a vai popua, e pākamu, mea tai ha ilo. Toki kumi hake e maafu mo ne kau ngā ue, hona ofisi, i he mea kehe pena nau kumi, o mau hake e mea koe. Hiki a ngeu takataka iofi atu he masi. Mau hake e ko tunga fulufulu ai fu papaia. Ko vae popua e nā kau whaiongongo mo paa tangata. Ko e palani ena nai loto whinangalo e tui ke whahangau i kia e pureanga. Pea ko hono ripoti e. Mo mea le rehi peke he tau mea. Ko ripoti koe, kono whakamatala ia o pāk, o vai popua. O ku asi he ngahi mea lahi, koe marina, koe golf course. Nā mautukatu matau whae ta iaha ilo e taha ke mea koe ni. Koe toki ilo e nia, hono kumi e maafu mane potu ngā ue mea kehe peia o mau aifu mea koe. Ko i ai, koe ngā ue konu whae pureanga koe ni, kono whenga i ke whakahoko, ai visone koe a te pōwha. Hau pene visone o whe pako, whe taulaki, whe nā pasi le rei pe mo i maunga nai whai. Koe mea tāko whe whakamanata, o koe ke asi he mea ia koe heurupe. Mahana nau tutuna nā toke whakauha kātoa heurupe mo i tātai uhinga. He koe ke asi ahe. Kai ke, o tau kei mahu inga ia pe he tau heurupe, pe aku mau ngau i kei, pe aku mau whakahafi kātoa e u heurupe. Pāwana mo toki lava ato mea tu kei, mau hanga teu i kātoa ngahi heurupe ko kei toi, pa te mau waifangi hala kei, ke mou mea tu kei o au ke heurupe, pa ka pau e whinangalo tu i ke haere atu kei, pe haere atu pe he ne motoka o au tonu kei. Pa te mau ai malai tāpulu ke tā e fo i pulo tō pe he ve u heurupe. Ko ki lawe a koe ki vai popua, pia ko manak pe te tau whie maari, ki ngau koe no whai. Ko ngau koe no whai, o whenā pas peia, pia mo whinangalo e tui, te pō wha, i ene langi mamao, ke whakaanga e fu. Ka pau mo wheilo kona whakaikiki, koe, mo kumi keneti e maua e. Ko tui mahal ko mea mahuinga tāka mō mea atu ki ai. Pau mō whe ilo lahi ki he heurupe, o si ai fo i hala rei mau tofa, ki au ki he heurupe. Ko mea koe ki he pehe koe na mauhanga we i mea, o kui kai ke mo ni ia. Ko mau whatongia ki whakahauwhi anga he heurupe koe o toe. O si ai ko ngau to oi he mātua kau. To atu moe tongo moe hāfua. He koe waha ko popua moe ki motu. Na e tongo kātoa moe akau. Hanga e kakai koe whakauha kātoa tongo ai wa whiwhie mga he la mea pē moe nau. Mea pē nau toke he nau ngai langa ke he kehe.
o au hai tongo kātau mai mea ko ia. Kai ke koe ku lawe ia ke hongo isi ula lahi e ua ku ki tau tānoa ke hai pongpongini ko spoti. Spoti, kan seri spoti. Pea ko sturune he kabineti ke mono repeal ai ngai la ko whaka mo spoti. Whakatontonu, pea mo tau patch statement ai whakahua teo ke whararea ihu ke kahau. Mahalo koe ki lawe ko whelawe ki hai taimini. Pea ko hoi Mr. Aini umau hen ke tari ha wheu i motola. Nai whai mai kore ke he motoani me he organizing committee mo e ni hipena nau whakaamu ke whakataha mo i motoani. Pea nā ku whotuangi ke whahi wha pa nau te kore mai ke tolo ke hukahau ka kou whotuangi koe wha. E whawin. Ka pau te nau te kai ke nau mateu teo ki ai, pia nau toki ai ke nau mateu teo ki toki ai ahi ukahau. Ka nau whakamua ke ai re whai wha ke whai mo osia tui e ka tau hokot. E te whakapaanga, te au ki lawe ke mea koni umau inga. O koe ai hopo, te ke kakato hopo. Koe konga pe hopo ko stutuni, koe eke he pureanga koe ni. Ai paanga wa 5 miliona, na e totonge mai me US. Me pureanga si aina, ki pureanga tonga. Pena e tutuni e he premia koe ko pureanga ku kimu atu, Frechevere, ke ave sirinia koe ni ke taile princesi mo tonga seti. E aho hongo fulu o Novema waftafa, wafi hongo fulu kataki. Na e toho ia taile princesi ke Fred, o kore e fo isirini kon o koutala not ke ai. Pea na e tari lewa e Frechevere, ke ave fo iwanima koe ni kihe, tonga seti mo ta. Pea na eke ilewa ai totonu o fuaki koe ni whakalao. Talo eni me wafta tolu o a umai ke ahoni. Ko tuunga koe hapo e ahoni, ko o stutune whakamaonga ke totongi e tonga seti e konga o ngai whakamore. Uteke kakato hapo ke tala e tutuni, pena e whakalao, pena e tae whakalao hono ave wanima. Ai koe mea toton o ku toe ke tutuni. Ka koe ngai stepu koe na mau whanonga mai ai, tutuni ai whakamauia ke totongi e pure anga. Pa ko totongi e pure anga taman tup ke haurison. Toi tahamano tupu, ki tonga seti, ka koe kia nau sirinda nā tō. Koe hunga kulawe ki ai. Ka pau e maa umai fo i tolu miliona ko ia. Mahalo peta nā tau mimi whakaukau ki whaispoti. Kau tō tono ke whehu ke toko taha kone na ewa sirini. Ki alo whenga i mai sirini. Alwhi ngai mai siri ni nan fuaki. Koe whakalao mo tai whakalao te kai ke kakate tutuni kai whakamau. Ka ko osinlau he tutuni whakamau, o kumau whakaofi au pia tau pia te mau, ofi te mata whare he taimin. Ke whakamahino mai whakamau, pena e whakalao, pena e tai whakalao. Hono awe siri ni. Ko kuhinga ulawe ki ai, he uwhikau aki, ai paanga koe ni, pia moe nou ai pureanga, koe geha siri ni ki whaia ki tau spoti. Ka ko whaipanga ia ko kei nofo, o kei tu o whaipanga koe whehu ia. E pureanga koe ni, e fo isirini koe ia, o au mai peke bo meniti koe no ko urea tu ai. Koe talo ene mau whainga me wafta tolu o au mai ke honi. Mahalo koe ne... Hua be whakatapuka o ki huat mohete ke whai maa whehu i. Na ki whakatā koe na e toki osi koe pa moe Pacific Camp Council. Nā e ke anke tata e ki koia o ku Palestini. Ka wanda u whakampukau pe ia ka hapaanga. Pe kuia e hapaanga ke e te hao. Te nau te o mai o mai ke lava o whai ake a sipoti. He kohono moni o kai ke tau lava. Pea nau te eke ange pe koe haka e foi pe ke dana lava o mai patseti ko na fea ke piti. Na kai ke
ke hanga o tangata o mai kanana pepe nei fituno miliona. Pau te fehu yangi. Na o sianga foka Papua New Guinea ku tolo no fa miliona. Ai USA. Ko fituno miliona ko fituno USA foka foi pacheti ko na o muia. Padang. E lava fefe ke hanga e tongani o hause keimi a ke pesete wanoa foi framore a Papua New Guinea. O fufa vare ke tau whakaukau atu ki ai. Kua pau ke tau safa. Ona pe mata hai au e lava e pesete wanoa o tolo no wha miliona USA o hause keimi. Koki e peke whaki whemea ki ai teke tau hoko atu. Ai peo ke whanong mai ka kai whanua. Whaka ofa au pito pe, tau whaamu. Ka pane ha se niti ke whaiaki ai hause keimi. Mono langa u facilities mo mea. Ka o whaingata, me koe kia hatau maanga paanga lele. Me koe huinga ia ai neongo no whaingata ke tau hanga o toi tau whi keimi, urai ai whiemau e sai pete ke he whanau ke tau tupu ke kau me lele mahina tau toro ka pau pe ke tau ki fuafua lele o sia pe ko ha me e iku ki ai ko ia pe ki popo e foi por time ko ni malo ko e ngai fono ko no fai sipoti o ku ia me ko high performance facilities ko pau ke ia me ko ia Panai os komiti mo tuane mau tanoa na hange ko glave nei e langa me ko ia. Panai toi e project ko ni tokona Papua New Guinea na nau whakahama te nau langa na tol ai facilities ko ia. O kai ki hatau facilities na tol ke teu e tau whanau. Ko pau ke ia me pehe ia ka pau tau spot. Ko tana ki atu ia. O tau hala. Ko me e totonu ke ulak whenga pureanga ko ni ke whukotu ngai mea ko ia. Facilities ko e pat ave tau whanau ko train iai, pa tau tok sipoti. Ko e programa ho dani o pesfonua. O e ko fehu ko ni ka ore ke a o ke mai ka ke hongo le mai le fehu. Ko ni a o ke ai. Palestine ko na mulawi ke. Ko me ko i ge da mai o me ate na hanga o kapahe ke yang pe tonga no finga ke cancel me te na foki ki he hare pau na e fa mon ke tonga pe ku na nga fa ali mai nga hei tu nga fa la ko ye ka ko fe ilo pe a ku ye ka ha me ho ke contract ko ya ke tu pe ku mo se hanga tamte Na glave ke ne o fa pe kia. Ai foi lá na que eu ia aqui aí. Quando mau sanga ma to ke fa pe kia ane huia. A contract. A contract. Ai tanu ia. Ko e ka kono ave ke fa mau nga ku na to tolu ki ai ka ko mau loe ma to ko Harrison. Pro tonga fai fe nga ke mo Harrison e tai mini ave ki ai. Ai ko contract pa mo foi lá con que ai go ki he ko contract ki ko glave ke mo foi lá. Mau whakapeke repeal mau tō. Whatos. Whatos. Ko ki tāna ke pia. Mo hanga mo tō o whakatonga iang. Nei te kei kei hawhanua ia nei pulau. Ko mea koe ni na o hake e motua India. O tala mai te na o sio e tamai ke ai. O nau sio te ai. O koe ke mautu koe ke ahame. O nau ke i whai pia. Ka ko whai pia sio ke. Ka ke mana tō mo tō. O na i kai ia, o na kai ha close pe ia, ka o kei whai e pe ngā ki ai. Ka koko hanga tala atu, na i ko toki hoko ni ia. Ko ni hanga whinga i ki whakairiwhia i mauto. O tala mai e o si o ki he lao. Panau tā mea rei pe ia, ke mō ki alko si o ki ai. Ka koe pe hatu e tonga ni o koe ki nei house e keimi, o koe ki house e keimi. Na hange nai ha uia ki nei whakairiwhia i mauto. Ka whai pe si o ki ai. Ka te hanga pe o tala atu. Na e te e ki ai ha whanua nai pulauti. Ko tio ni a tonga ni all around
Ani pe ko hanga tala tu wiai ai ngahi me mahu inga ia he fonua. Ko ke be ko fe me aku urgent. Pe eke he tonga ko toa be. Is it urgent? I see body. Ko tali ke ikai. Lahe ume ia. Ke lahe ume te hanga me na me ke bare mea. Facilities. O ku waha tau facility ke tau teu ki ai ki tau hanga funga hako mai. Ko mea ko ave ko e kau spoti. O ma wahe na tolu ki ngahi kem. Ave All Blacks au Wallabies o ave ki ngahi kem. Ko ngahi fei tu uia. O ku no fo ki hanga retreat o teu wai anga. Waha mea pehei tongani te ki ai. Ko fie mau ke tau hanga. Pa ku mau hanga ko levi ko ni o ku na e whakatoa mua ke sipoti. O ku mau whakakau ke tuku pe ai. He o ku ikai ke fie mau. Ko mea pe u whai e tongani ko ria toni ma o kore. Ko fie mau ke tau hanga o ngā ao ngā ki. Ke tau hanga develop a ngai facility ko ni. Ko mea ia ke fua hanga e tongani o whai ke cultivate sipoti. Ka wako tau nofo pe o kore. Ka nai uhinga ia. Ko mea koe ke pehe ku iaha penalty ai. Ko ke mautu i ai. Ka whai ate ngā ue ki ai. Mao. Behind kami anu kaya lagi ke. Ayo ko tu ko tongan ko ke contract mo os fa pegi mo don contract. Was ko hinga ko contract ko na ke host the game. Ko ye. Pe ko ke pe hanga bo nga tali ke host the game. Ko hinga la go in Pacific Game Organization ye. Na hinga ya ba de mo la ko to pe mo la hono ulwa ke no taitolo. Ko tau mu ai la go do be ko ni studio ne be tana tau mu e fu la go ya ke host a game ai ko contract mo o sianga tamte ko ne o si lao o tega ke ri pe go ko o nga u ate te ni mo o space ma do ke ka me pe ta ke mo hanga fa do ngai pe te mo hanga ta ma te i be ka ke mo hanga ta ma te i ko i ka be ke fa ka hoko ai pepe sia ko ia ko ne osia nei ka ku mau hanga pura nga tali ke mau hanga be regularize ke tali pe e huo te fare area ko ni ke repeal ai foi la ko hanga ko mena u lave ki ai nai tau mu be foi la ko ia ki si poti o wa pe ka paure ko ki kai ko pepe sia pe ki kai pe ko mau tali ma do cabinet ne nai ke repeal ai foi la ko ia ai ko contract e o sianga he cabinet he a hon yo fa pe ki ko ia malo Fa Moimoi pe minister I ho la ko ya. Ko fe ho taki. Ko taki o ko mawap ngau. Ko ko rea te ke ui ho taki ke mea mai mo ki heni. Ko hau pe me o fe ui. E kai mo fe ma ho taki he koi o asi mai ko ne TV mo mea mo newspaper. Rum fila ia me he taimi o tonga. Ule lo tonga fai mana ke fai whawhi hui. O e programa o fe ma o taki ke heni he koia o asi mai I he media. Ngalala ko ni. Ta mau fe ma ka pa to ta haia o loto ke tau ta no ma fe mai no ak to ton ke heni. Na o ange pe whakawhi na ke whakaha ngi ai e palemia. Pena ka ke maukau mautolia ko toki tātou ke se in ko mo ofisi pe maukau ko ai on whakawhi. Pe tok tala mai ko konga pe mai ki ai he hoa ni. Ko e ngo ka venga la he fai ke tonga ko sipoti pe pe foki ki he popua ai fonua ko ki fe ui o agent ne fe mai fonua e tau malai ta pulu mo paka he ku ta office sipoti ka ku mo fa ho ko motoria la ngai malai ta pulu isi la agent ni lo necessity ke fonua ko ia pe malo ka Paula ke pana mo panongo ki to folo ai tui ia foi mea tolu na ne hanga o spela mai. Uluaki, ko e ako. Ua, ko e mo ui. Tolu, ko e langa whaka ekonomika whanua. Na mo whanongi ai? Ok. Ko e ako o agent. O koe mau fotu, na mau taku whakamai ni mo e kau ni ihi me USB, na mai o whakaha mai ai koe me aku agent. Ki tongani. Ke tau ngau ea ke tau cable ana koe. Submarine cable mo optic fiber. Koe foi puhai woua o whaawai. Foi hawhe puha pe o tau ngau ea ki.
Pe aku more me tongani ngai monu ia na to ton ki tau mau. O ku eche ni me ia ko ia. To ka jen mau fata ke. E mau ngai ma tol ki ai. O se fola mai tu i tokanga ki ako. Tokanga ke mo ia kakai. Koe ngau e ko ia ku ne hanga o mai ai tokoni lahi ki he ako pea Moimoi. Mo ngai me ke. Ko fe hui pe ku echen, ha me ku echen. Ko me anu ku echen ai fa to fola ke tui. Pe kai ngatai mo whakapoto-poto. Mo whakapoto-poto i e tau ki uri sos kona o mau. Ka koe mea ia koku e sene taimini. Koe mau toki whoki mai ni me iai, pang nau iai ni koe mate na whoka ta pongpongi fish. O whakaangongo mai, nau loto ke te o mai nau tolu, he ku alo haa moa kamata ke pasa haa moa e tau tolu taimini. Pa koe nau toka ngā, ke tau tokanga, ke ta whako ia koe ngā kai lava, ai ngau e koe ia, o toko ni ai mo ui pea mo e langa whaka ekonomika pea pehe ki he tawha koe kau e mwhola o wewa mo ngai mea pehe. Ai koe nofo pehe whangi kau reka nau taki taha motu o ngau e pehe mi ai mo whai ako. Paka pau koe maternity koe ka whiwhine koe nofo pehe mi ap whae rei o whai pehe mi ai whai ako. Ki he hoko watu pe ia e ngā hi whehui tau kau whata aloi ko Tapai koe mare mi koe uinga kona ke o mai ane nai e kanseri kone mena ke mai ke o mai pe taha kau kai ki kanga o mai to e ngā paka uinga kona ke o mai koe tokoni koe mi Papua New Guinea koe tol taha miliona tonga koe uinga e ua na mo wanga oanga mo whataha mo sea koe ni pa mo isi o e komiti koe keimi koe causeway o ai ke langa e causeway be mo tanu e hala na ke asa me afelawe mo New Guinea ko hinga bene na ohaga New Guinea le na wahe ka motolo ai hinga na lahia me a New Guinea ko na ulanga ai campus ko university o for pipiki ke expenses ai sipoti pena behebe mana to kon ma kitongani ke de molanga me fo o ka bungao e ai u pare mo ko na he pe ko tu ma ka ko ni ko mo ko mai go ia a honi fo madala ko ni ki tolta milion na ko ni me Papua New Guinea ka mo wanga mo dole ki ngo tama ai causeway mo tanwala te lama o tuku mai u hinga ke ko na wa ki tuku mai lo fe ngo be ki tuku mai ka tamino de fe ta mo fe lo ke me ko ni koe hala o kusiai e furi pote matoke hala katoa i tongani mono mahu inga te kai ke a o pesete hango fulu ai mea koe aku lava koe ia ai o ku kau e hala ia i he mea mahu inga ia kakai o pau ki whai mau tokanga kai ke lava e kan seri kone sporti mo sirin kou save me ai o whakakakato ngai mea koe ni koe mea tau o tokanga ki ai ne afio koe tau fulau e wewa i ha moa koe nau kofkosa na tore tolu foi tolu pea ko ahia ha moa e kau tāpulu iloa he foi mamani kone utau iai tāna ke nau sirin lahi nau tolu o tau ke hala tau te he lua taha walu. Koe mau whenga koe ni ke kone ke pāka ke foi kofkos, koe ngā kai lava o e kau whulau e wā milionea o nau ki o mai ki tongani. Ke nau ki takai haa moa pa nau ki pe mai, ai peha tau foi taha, ke lua taha walu. Hange koe mea nau lave ki ai, a hete haa moa, alua haa moa ia. Kofkos na to e tolu. Pea koe uhi ngai mau tokanga ki he kofkos, ke na whena pasi mea moi tu e pāka, ke lava tau lua taha walu, koe ngā ke lava a whia tongani he kau whulau e bewahe ki he kāu. Kai talo ke hawhi. Hoko wa te ngai whihu i o e whataha e hoatani, o Lady Luciane Luani. I pēr mo e ta whaaki koni ki he whatontono e la koe ki sporti, ka ko toka ngata aku ia ke patseti hono unu ko ni o me ko na e palani ke sporti pe kwa fa fo taimini ke tu ko ni tau patseti ko hinga te mo hoko ato mo fe ka pa to o mai ngai o me ko ia pe holo i fo tau ai ko no unu me he ko ka haunu lai e ko no nga ke tu mai me sia ina ia ko ki mawala matoki ai e kono ngā te tau kei te o kai koe pēke ta sporti pe tuku e kei whai sporti kai whai ki whai tuku ke
Ka koe teu koe ke sipoti e ke whai pe ia. Pea koe ia e ke tō mau pe langa e koe ia. Langa ko te whewa tō mau mo ia. Ai ia koe mea ko wheka aku mo sipoti he te nau kei nofo pe he. Kono ngahe koe u mea ke facilities ke hange ko lau ki ane nai. Ko pau ke whakalere ia ke train e tau kakai. Ai koe lawe koe nai o atu koe ngahi panga koe nai whakaukau koe ke tāna ki kau ke sporti ki panga si i foki. A tongani. Koe ko ngalahi nai whai koe ki a whalalai koe tokoni mei muri. Aki ki se niti koe pehe nai ke tāna ki koe mei tongani. O kutuu kai liliu me sports hosting o sports development. Ai koe whenga ke tāna ki mei ki se niti koe ke tokoni ak pe tau kau ki sporti he ke i ope foki ke sporti ua. Mo whenga pe ke ki i langa hake mo cultivate ngahi facilities i tongani mā rie. E wiki tau mao tau torea mau anga paanga ke tau aiha fuulanga tātu o taha. Ai koe uhinga koe o whenga ke liliu koe patseti, koe ngahi konga koe ulawe koe ke sports hosting, koe liliu pe ke sports development. Pea koe pehe pa mo ngahi lao koe whekau aki mo ia, koe lao e tolu whekau aki pa mo sporti, koe levy koe ni koe nai lao koe ki ai, koe incentive koe ke he ngahi langa, pea mo organizing committee, koe organizing committee koe repeal le lao koe ia, he koe kia hanto e kaunga ia ana pa koe toinga koe ngoua koe, o koe liliu me sports hosting ke sports development pa kono cultivate hake o sporti, ke whemau peki, koe whakafuafua koe nai o hake, pe utonu e kumau e minister, koe ki panga ua 5 miliona. Sai, ke ua miliona koe, ako tāna ki koe tongani, ke ua miliona koe ai ke whai ki koe te whaifa koe whake whiunga. Tāna kat pe ki hongo 4 miliona toi tā 5. Piki whai takai holo pe ngai whi mau osi. Koe tuunga koe tuke he pelanga sa inau ke hoko at pe whokia koe phase 2 pe ia ko hono o langa koe o tonga hai ngahi sports facilities koe ki ai. Koe tokoni at pe ke whamarala whihui. Malo sana. Taki popo at peke hamatala koe kono whapanga whoki e tau ngai patseti o konga ua. Koe development, pia moe current, pia mihe tax koe ni, hange koe ni koe mea koe ne koe levy, koe haka e mea tāke, ongo foi tax e ua. Incentivi. Koe ua 5 miliona na e whakaukau e mao mei ai. Koe toe ngā ia, koe hanga toltaha koe ne lawe kia e paremia, koe foi toko nia na ai ke hao mo Papua New Guinea, ke ai aka teu whaiwa. Pe koe foi ke lawa ia o mai. Koe foi ua 5 miliona pente tau tala noa ki ai. Ka mou mea pe foi, o te kia ke tāna ke foi ua 5 miliona koe ia. E toki tāna kia o ka pau e hoko at peki i lao levi, moe mea. Koe mea ia, koe kia tau panga mohe, koe mea koe au pau ke tāna kia, ka pae mo ui peki foi konga koia o levi, ku mahanga foke o whakapekia ai organizing committee foi lao koia, o te whae hosting. Ka te mau kore ki wharearea, ke ki te mahanga pe o ki whakarelei a lao levi pa mo incentive. O kore, nā whai ka pae e loto ki ai haue ki wharearea, e lava lewa tāna ki 5 miliona. Koe whakakaukau ia koe ke whai tau, koe ka hoko mai. Ka toki awere waia o wahe ki sipoti, pa moha ngā ue whie mau ke tau hoko atu ki ai. Koe ke pēni ku tau tala noa o kui ai hapaanga ku mau. Koe huingai ne ai whangi lao. Koe whangi lao koe ala peke ki koe fua pe he kakai tatau. He kakai tatau. Ka e te ai pe o ai koe ki levi. Ka kakai pe kou nā totongi tukau ke he anga mahe ni. Pe te ai koe ni incentivi. O dang. O koe incentivi fok pe he ni. Ka pate ke hao tokoni mai ki ha spoti. Paanga e takilu. E te aere mo e foi takilu e taha. O to oia mo tu hau. Pesite wangeau. Ko hui, kanela wa fe i hake e me ki se ni tokoni, ke sipoti. Aia, helpe
ka pau ne pehepe e holo ai ne tuhau pene tokoni e alo tokoni ke cultivate kone usipoti kone amana kia tiai ka koe tau tala noa o tau tala noa pe he whanki mene ai holo ke lava tāna ki haseniti ke whaia ke sipoti te ke kau ai foi hosting ko ngai foi mea goe ua 5 miliona goe ne ai gon ke tau fo o ne ai pe ke ngai ngā au e kau whakapa ngai development kau whakapa anga pe tau tō tok tāna ke atkai ngai mea goe mesi aina mea ke koe be malo Toi foki ai fehui ki a pesi fonua ko no tonga fai ne fehui tai mini ko mono ke mai ka ko ki tau whanongo pe ke ne fehui Ia mo toa e pau. Ka koe na mea na whakaasi mai. Ka pau e ika ki hanga e tonga ni o whai sporti. Tina hanga o eke. Paanga lahi whakauria. Ka koe na da mai whi a maun. Ka koe na rau ke ngahi mau ko e hoko. Mau ai hingoa mo e hae ngahi brand nau tolu ai komiti. Ko sia dau he ke panga ko na o lau ke ngo mea. Ko panga la he fa le tena nga eke. Ka wa be be mo ma te ke tau fi hanga me foi be ga pika. Mau mate le mau toki ai. Ko ki mo tua intia ko na. Nau be angi ai. A pongi pe ku ke malolo. Os. Furi hipia mo ko miti ko na os. Ke he nau editi. Na e hauia. Hauia ke whakairifia ai pureanga. Pe au pehe anki ai. Koko e. Te ke mate a bongbongi. Hai tangataia. Liriu pa mo kompesisine komiti. Ke whatonga i ange ki kakai kowi peheni. O mai ke whakairifia ai pureanga. Pe a koene he toha kene o tala mai te na wo o sio he lao. Mo sio he lao. He mau sio pe mo to he lao. Aino ko tala tu. Nai te kei ke aha whonua e nai pulauti. Ko toki whonua o lua ki eni o kuahano ata mai le rei, ko e hato sio ke whuunua o teu ke whaia e tō, pia mawahe mei ai. O koe tau hawhia koe ni mea koe ni o behena i gai ke whaiha ha sio ki ai. Pea, o i gai ke hewa mai pureanga koe ni, ke ne hanga o tari tae toi ekea, ha mea na e whaiha pureanga. Mo sio he ni usi Amerika, sio ange ia Donald Trump koe hae u mea, na e whai e Obama o guawhi mei ai. Ko e anga ia pureanga. He keke hawe pureanga koe o whaiha mea pea lue ate pureanga ni. O sio he whuuluo pea alugui ai pe. I kai. Ko tutuni he pureanga ni. E awhe koe whuuluo ena. Pea kuna o sio he lao pe guaha mea ai ke tau a ki tau tau. Pau tanga mō o sio mea. Ka maunga whaat mauto. Ka koe si poti o kai ki toi whakahoko. Le lei o ke fai pese ko ngahi ola tamaki hoko e Moimoi ma amui pa ko e toton ke fa to anke contract ko tope ko natural right on parties ke holo mui mi ai at some point o ko ka konture kia e ma alunga i ha constitution ke tau ataina ai kakai pa ko pure anga sovereign state o tau ataina atonga ke whakaukau hano ka hau tuku ke he ka pao te nau whakamooni mai koe whai holo mui koe he uhinga melis pe ta tau. Koe ngahi uhinga koe whai e koe holo mui koe uhinga to tonu. O ku iai me ngahi nid ke he ia e kakai o ku alu ke e mautokanga. Koe na lawe kia mele. O ku kau e halapure anga ia hai. Lahe launga mai ai. Te uhanga whakahokatu ha tātā koe. Koe halapure anga. Koe ne tanu pe o ku lawe ke multiple sectors. O sai ke ngowe. O sai ke transporti. O sai ke taki mamata, ko ne foi tanu pe foi halape. Kawe causeway. Ai ko me o aluke tau tokanga he ke whakaukau mai e ko silio sport ia ko i fisi, ai testeni e kakai tonga i tonga. Ko kakai e nia ko na fili ko e kakai ke nau whakaukau e alunga whonuan. Pako le lei tahane e mau whakaukau. O kui kai ke tau mateu teu, whakai whakaukau, mo whakapaanga, mo whakamea ngā ue. Ke tau whai spoti hen. Ko e whakamama whakau e pure angata e mini, o tō ia kono teu i ai kau spoti, athletes. Not the facilities. Ko
Koe ke tō ke he wha papa mai fo I piri ki he taimini, au aru ka paanga, o tōko no train e kau spoti, he kei hokat pe spoti. E koe lelei taha pe ni au whahe pure ngā, ka mooni, ko ostari he pure anga ia, aneu he kabineti, ke mahonga engage Dr. Rodney Harrison, kono he ngā koha mateu teu ke whai ha hopo. Pako koe haranga piu kufua maman, koe oskoto pe hopo, malama mai mama. Ka whi whakamana koni kufai mai, koe oskoto pe hopo, malama mai mama tala mai. Mea nei moni, mea nei tono. Pau mau mateu teu pe ke whauai. Mara. Pes whanua e peo kei hoka tupe le whakaeke whikau aki koe pe mo e ta whaki koe ni spoti. Dialogue mo na to mo fa fa ngam la be ko me ro ki pe be me be wa maten ko be la be to la be ko ke hala fa pe lang hala ka ko fa me na be ka mo to ko lang hala o bo si o he hala he me ko au le ko kakai o le me le he lo to hala lu ka kakai he wao mo pe la o sa be lang hala ki tau le he ka me le kamu fa kau yang me ko lu e ka kai na o ke lo tu me lu na to he lo to pere pela ka le me le he lo to hala ai ha u pa fu ke na u lo ka kai ka la nga pe fu hala pa mo pe mo to lu ka kai he ona pe to ya pes ka fu lo ta to ka footpath ko nga ka le me fu me ta fi u sai ni ha u me a ko mo me ka kai fu ke ta footpath ko to ton ke fa to kan ki ai ko koe ki hatau senit. Tā pinga lawe mau me radio mo TV tonga. Koe ulo aki be. O hingo apa ke to peu. Ko tā pinga lawe mau me e friseti. Koe ulo aki be, koe whakatonu be mua e whakamatala ko pe heu te keke iaha whonua e pull out me sipoti koe ne Pasifiki. I he tau tahiwa fitu wāluna e holo muia Vanuatu. I ngahi uhinga ke heke. Pea ne hiku peo toi host pe Vanuatu ai sipoti ngahi uhinga ke. Koe whehuia kuia e pare mia, koe malai tā pulu koe no kulanga. Koe luo e taha walu, mei eka e te au ono whā, pe toi lahi angi ai. Koe whehuia kuia peisi hono whakapaanga koe malai tā pulu i he hoko atu. Koe tau kau tā pulu whaloto whonua o ku maulalo he toko te au. Koe ke au ia toko te au, ai kau tā pulu whaloto whonua. Koe whehuia aku. Kakakato malai tā pulu koe ni, e osi mo e pureanga e koe ni e hae pureanga fo ou, e whewhe hono whakapaanga malai tā pulu koe ni e hoko atu. I kai e whoki mai beke he kau tā pulu whakaloto whonua ke whakapaanga? Koe whehu koe ni o ku... Koe mai tā pulu whok hange koe ku lawe koe ane nai. I haa moa o koe na uo taha walu e tolu. Ka koe whehu i kameu ke lawa e haa moa o maintaini. He kai ki tō haka pēha pureanga o ahafu malai tā pulu tae whakakau. Koe pāka mo e malai tā pulu, neongo nguna tau whakataha e ahoni, ka na koe whōtūtū koe na mau ai ki hanga e hafu i foundation. O whakalere mea koe tāna ke pāanga o maintenance. Mea e uwhai e muri ngai mea koe ia. Pea ku mau o shanga mau tolu ia o whakapapau, koe taha ka kato e maulanga, ai vai popua, ai pāka o alo hoko ki ai. Pea hange koe mea koe wasi koe, aina tō wholowholo ke na e whinangaru kei tui. O sei malai tā pulu e na asia heke ai. Ka ko whelawe tupe, o koe mea koe ia whakakau i maintenance. O koe ai ho mōni au koe mea ku pau ke ai maintenance. Ka koe no kou whokotu atu. O sia e mau teu ke whonga koe ke maintenance. Ka haku lawa e haa moa o tauhi na fumalai tolu ka ke lawa e tonga. Whakakau nge ki ai. O ku iai e ngahi mea o whotutu pe ke u provision ke lawa whakahau koe mea koe ia.
Kadang-kadang lelah aku waf tak tolu lelah si poti. Kau feel kup tak valu tutunya lelah aku ni. Kau pau ke tanah ke komiti fokutu si poti. Ai paanga i hono fak kau o si poti. Me waf tak tolu ke waf tak fitu wen. Tak wen ni fa. Toi tak wen tak mahina fa. Pe fa si poti. Kau fehu I, fata tau me kupta valu. Kau paangan ne fiha. Me wafta tolu ke wafta fitu. Kau tanah ki he komiti ko ini. O kui ko komit foko tu ngau sipoti atonga. Ko nau fatongia ko tuhu I he lao. Ke nau komi hakau sponsor. Komi ha paanga. Ke whakapaanga ki a sipoti o wafta hiwa. Kau fehu I. Ko paanga ne fiha. Ko tāna mai ki pureanga tonga o au ki ahon. Kai hoka te konga ek wheui I wheitu tatau pe. Ek pare mea. He ko wheituna o ko lawe. Ko koe. Ta mo koe. Ko minister sipoti koe. Ki ai me mua tāri kai hoka te ki whei hono ua. I he wheitu tatau pe. Malo la. Ko wheui e mu whanong katoa ki ai. O ku hange koe lau e lau. Ko ne tu he aho ni, o te kai ke mau e mau tolu hawhainga whakamatala me te nau tolu kua paanga ku nau tānaki. Mau whanongo peo koe nau mea tufa holo. Ka koe mea koe kono whakahaa mai ka te mau tolu kua hafu I paanga u te ki ai. Ka te uhanga o lawe atu ke mea koe ni. Ko ne tu koe na komiti koe aku nau osi wahe nau tolu he taimini mahai tolu miliona. Paka pau koe ki au ke whika koe au kuofi ai. Hange koe ni. E wafi taha nima. Wafi taha no, o si wahe nau toi taha miliona. Wafi taha fitu taha miliona. Koe wafi taha ni mau toi ke mau kumi ki ai. Ka te wate ki whika koe ni. Koe angane wahe e ki fwoi komiti pe ia. O si unau whalere mea koe ni. Lord Severe, panga te au taha kilwal manu. Ia ta, aina kamata he wafi taha ni maa. Wafta nima, wafta anu, wafta fitu, wafta walu, wafta hiva toke oski ai. Paka taimi kai osi ai, tāna ka te pese te wanoa. Kene wahe. Tuku kehe, ai ngahi benefit kehe. Hoko ai. Sekretari ko sa kopolo lohea. Pangai whaman fitu afi. Fitu ngai o fulma aua, sent whawalu. Kono tuunga ko e sekretari. Pakataha kau tare kita ko takitoa ta moe piau, paanga whamano, wafi, whange wanoa. Hoko ai, ko tangata ko e tonisia tonga. Paanga whamano, tahafi hiwa ngeu hiwa. Hoko ai, Paula tuta whaiva, paanga tolumano no afi. Hoko ai, o stoa paia Wolfgram, nai paanga ia valmano, tahafi, whangofuru mahiwa ko o si malolo tau taha koe ni. Ko e historia, ko e pui toa ke malolo koe ni, ko e mamahe tau taha koe ni ko e tae whemari e. Pena e whetu taku mai ka te au, tohi o whakaha ai ne tae whemari e. Ko e ne tae whemari e, whatatau ke ne tohi, nai hua teo ke he fo I kulupu, o kui kai ki neongo e o kumaue lau mari e koe ni, o e sipoti. Pe hau kai pe mo ne whakamokosia, pia ni whakaukaua ki mama. Hoko ai, ko ki whewhine pia ne whaina uwhangi ngau e whaka promotion, ko ua manu whaafe. Hoko ai krina, ko uafe ononge au, he tau. Pia ko sokai mo tō puaka, ko e director o security, ko e tolumano. Ko transport, po tere tukia maka, tolumano. Tare kita koe ni ke games, tuiharangie, tolumano. Ko e hunga kulawe ke ai. Heu te ke nau, ke whaha mai ka mau tolu kua sirini ku nau tānaki. Ka ku nau osi wahe nau tolu. Hei koe wahe koe ni me tau kosi, lere he taun, lere he tau kau, lere he wafta haiwa, toki osi ki November halpo ko December. Ko kore whamore ke ni koe ni, kulawe ko nau hingoa. Ka koe mea ku mau mau.
Moimoi ko ki fiu e peo ai ko panga tu hawe nya ka kai ni 3 miliona ko si wahi na tu mi ai ki ho ko spoti ko panga ni na wahi mai mi fi ia kata ko foi panga na to me pure anga ke ange ke na ngau e ki foi wa tai mi ko ni au te ke tana ke atu ke a sirini a ko te na ngau ke lo tonga ko sipoti man tu ko na to te na supervisor man ngai me pe pe ko mau mana wa he ko aho pe approve he pureanga ai budget ko ni ko tuku atu he pureanga ke au fini ma matakari ko ni ke na toki lere na tolo pure ke faka more ma mea pe ko e mawongo ya ma toluia na osi sipoti pe ma tu ko pasifiki pe ma tu ko tu na tolo na tak ka hiri whaki mai whakamore ke pureanga. O te eki ai ke na maha titeiro. O e lahi o paanga te nau ngau e aki, o au ke lolotonga, tau te whito lolotonga sipoti. Ka te wate ki whakatātātaha koe ni. Ko umau hene tohi mo uana toke o mai, ko e paanga e ono mano o wafi, ta koe na o stari na tolo ki aluhataha o savea ia a tere. Ai tongo ko ia mo mea koe ki whae fu i ngau ki whakalahi tāpulu. Ono mano o wafi u te ke osimai. Ko mau feui, ko fe ngau fai ai. Te ke mau sio mote a jere fa ngau he savea na fai ai. Ka ko ne ko stu e ko swahe ya. Ko mala ta pulu ko mo ngai ta mini, ko fa mori ke ko wa mano wafi. Fai fo ngau ta tau. Ka wa mano wafi pe. Ko mau fe hui ko ke fo no mano wafi ko te ke osi mai ta mai ta masimi fa pa ngangaringan mana wal mano. Ko e hanga ngau e ku whai ki au te keke mausi e ku whaha ngau e ki whakalahi koe nai pia whakalahi a tere. Ko e taim whakatu tāmaki, taim ko tau tuku atua e ngau e ka fo isino, pe keke tau ate pure anga ke mapure. Maurifia o pita ma tehe mea koe ia. He koe tuu koe lao koe ia, o ku pure pesi i au koe ia ke nau wahe, koe ki te kaha kau ngate pure anga. O koe rewa i mau manawasi na u te whaete ki whakatata koe ni i hei whakalau ni koe wafe o e tupo nima nai whionga moe hiva miliona poine tolu miliona fui whakamore ia ko hei whakalau ni koe na tupo wono aini pureango ni na e 3 miliona poine fitu. Na mau fiu he whenga ke eke i whakamore koe apa 5 toki tohe a Israel pulu o homo mai. Koe hiva miliona. Koe uhinga kulawe ke ngai mea koe ni he ku mahu inga ke pureanga ke whakapoto-poto. Koe whakapoto-poto na o si tōwhulwhula kia tui hende tōwhulwhula koe ni mou whakapoto-poto. Ai ku hinga ka mau tolu ko hai ki mea ku mau pa tau whakapoto-poto. Ko foi ono ua kone ko lotonga rea tu kia pa ko whakangongo ki whai maha whamatala mi wharepanga pena ave ko ono ua kone ko hamea na whai atere. Na eo hakau savea i whakalahi koe na teu ki whai atere pe kai. Mako ki whamatala e ko Miko ki whaase ta rewa pa me mori mhuanga whaitapu. Ki whaase te big whewik pre mia i lao si poti pe ko ho ha veo ki ai ko i feu be mi wawa o tutu ne lao ko ni kupu anima he kai ke mo ua ha taha ia he komiti CEO ko e komiti a whakaktu tuni pe ka taha ngā ue ai au behe he lao malu mi ha mo ua ta koko ka tuai kau ai pe kau ngā ue komiti whakatutu ngā ue kau whakafonga ngā ue kau ai e komiti kau ngau me kau whawfonga pe taha pe ihe B C B D ke whakailo mo ua eke pe eke ka pau koe mea pe mea na e whakahoko pe ikai whakahoko na e whakahoko i he loto le rei i he tau mua o e laoni koe ku wheo i pe wea koe osi koe ni ngahi whakamore koto pe kuna whai he lao koe ni koe lao koe ni ha mea pete nau whai e nau tō. O kui kai peke ngō fua ia ke kia te ngutolu pure anga pe ka kai whonua ke whakairo hatahi a nau tōlu. Pe whakairo pe te mou eke. O asi heni i ngai rea whapapalangi. Ha whainga claim, whainga timan, whainga mera.
katoa ha me ape he kai ngofua ke mo eke pe fra ilo ki na to ko fe ui ko hani mo pasi hala ko vi pehen e wa fe ta tolu lao ke i fihia e kakai katoa fonua ia fainga fotu tu pehen ko fe ui pe ako he ko glave i ko toko ua pena hiki nima kage tari kage na loto he lao ko ini ka loto ke to ko tahavalu ai ko feituna ʻAkilisi Pōhiva mo Israeli pulu ko ki mo ua pe na mo hiki nima ke ua tari lao ko ini to ko tahavalu na loto ka to ke tari lao ko ini ko fe ui pe aku ia ko ha fainga lao fatu tamak pe ke mo hango to faka hafi na to me fainga mo ua mo faka mole o hange ko ke me mai aki有幾家年都攞人掉啦啦，佢加多保俾地下俾對小俾撈，佢保撈費咩啊？而撈埋啲蝦啦，好鬼嘅係大咩嘢？保隻撈費撈牙會個那我大費發到多咯咩啊？in bed faith 個位俾我俾個撈咪俾我那個份弄到嘅，位嘅撈啊發下撈呀，我個副俾個撈啊下費過嘅，依家。e ke albe ke forma wanga e ke la mea be ke ko me ne o tauli fie ke albe ka do ke la mai o was mo fano be ho la mai bina o ai pe hena ai me ka pa no honga fai me o fai me ai be fif malai si mo me ka do go ia e ke la mea be ka ko yang pena no fa ka ko ne na tari ko ka ne ki a ke repeal ka pe ki a la go Aya mahalo pe ke organizers mahalo pe de mo lave ya uhinga ko na me atke paremia paremia oku aku kupuani man ko kupuani man lao protection from liability ai ki lava fa ilo pe ek me na tol fa inga tutuni na na fai o fa inga ta be ka whainga tutuni na nau whai good faith. Aia, ka hinga ko ki ongoa ia ko wai ki whainga tā ia ke whā ki hapaanga ki hani ihi o kofu pehe ke nau pure. O wea e tokanga ki ai. Ka ku os whotu ia ane uhu ke whakapekia lao ko ni. Ko nau inga pe ko kawai ngai ko. Maro. Kei hoko tu pe ai programa ko ia me he se da pale wa he hodani ngai fehui ki he fehui bele plumfila ni taimi tau fono ga men ko fuolo ta re huai puleanga mo tau longoa a mai pe he ki spot ko e wa fita hiva pe ko ko cancel spot e wa ta hiva fehui ko fin motoani meni ko e va e nia o pe mo taki ko e organizing committee ko talu ai ho mai ai puleanga ko ni moa o ki fale hopo ke frahi foi to taha ko ni alu atu ko ke mea me ek minister ako ek minister sipoti ko tau fetakai ko tu ko ngahi longoa ko ni ko hamena kai ke ho atu ai pe ho puleanga ko os no fo mai lao ko ni fe ka ak mo organizing committee pe akani sele sipoti ko ngai panga ko mo le to tong e na wa he mo me na me fa ha ofia ka ko hinga ko va na ya o pesinolo ya o ki moa o fua hia kai ai kautaleni sipote fonua pe mo kakai e fonua na loto ko ke fai sipoti u ai feui na ke lave o pe he fakapoto poto finanga lo tu i he ne to fola ke tau fakapoto poto pe mo wi fia ko uhinga ko toa to ngai fumea ko niki he au fini ma na to kai ke fala anga o whakapoto poto nai pe o kai ke mo irifia mo tolu ho whanga whaitapu ki he whafofonga walfit po ni ma ko me iwa wao kai toat lau to ta ko ni na os tuke ki toa ko i kai ke whaitoton pe a wa o whakalao nai ai ngahi ngau e ne whahoko na itenta no procurement ko ia pe malo Koe mahala hanga teo ke pehe ko wā koe mo whereti o ku wā ne kaunga lahi ke mani o ku
ka pa ku mo whakau pe ka ko mea panga whoke koe toko tato tonuen o ku nofo i organizing committee. Ia pau me anga koe wakai te pure anga, te tau e pepe ko whereti pe ko hai, e te tau e pe ia. O ki kai koe sino i toko taha ko ia ku whai kia i toko ngā, ka koe ne whonga ko whakahauka kanu whatongi ia, ko ia ku whai kia i e whakakau. Pea ko siai ngahi mea koe ke u roto ke uhanga o lawe ki ai e tau whataha koe ni, ko siai fo i mea ko uhanga o awe ke wharerea e ku whie whakahoko ke kau memi pa ai uhinga. Loloto o pita pito whe kau aki mea moe eto. Ka ke koe ke kai ke ha koe ko lawe koe ke toko taha koe ia ko lawe o whatatau pia ke hanga o i whakahako whatongi ia. Ko e mea kona ke te lawe mai ko isi ue taha wheka waki pia mo lavu. Ko e mau whonga ngā ue, ko mau hanga hae ha taha, o ko mau whalala kei ke ne whakahoko hafo i ngā ue. Ko e mea kona ke tānoa mai ke ko isi uia ko huri, pia koe ke utoi lotoa ke utalanoa ke mea koe ia. Ko e mea ko whe talanoa tu ke ko mau ange ngā ue ki ha taha, o ko mau whakapapau i tene lava o whakahoko fo i ngā ue. Pia pao te mo mea atu ki popoa. O mo sio i he ngau kono whai. Ko toko taha ene ku insache ngau ko ia. Kono pure i katoa ngai mea ke paanga mua ngai mea pia. Ko kai kia kane kaunga o tuk katoa mea koe whare paanga. Ko mau tolung mahanga monitoa ngau ko ia. Ko e mahalo ko mea mahu inga i he mea ko ni i whakau koe mutoani. Ko ha taha tene lava o whakahoko ngau e pia lava o mapure. Ai fo i ngau e koe hano tem implement ai. Ko mea ku mahu inga ia. Pea koe whalala ai motuani o ko whalala ke tō taha koe ni. Te utalate mea koe ni, kene whakahoko whi ngā koe ni, hei kai ke lawa taha e matua e kapneti o whakahoko mau mo ua, pea ko whakasio takai hola whonuani, mahal pe whai ngā taha ke ukumi ha taha, tene lawa o whakahoko ngā ua. Pea ko whakahatu, mō mea atu ke wheitu ko whai ngā ue, o mamata tonu ke ngā ua whai ai, koe mahal koe mea ia ko tui tene lawa o talamai ka tau tolu ai mooni o mea koe ni. Koe ngahi mea koe na kou tui ke lawe ki ai ngahi mea ukeha koe ke u manatu i poka hafua koe mea na ke lawe ki ai. O whakakatoa te ea. Ko mea mau inga lahi taha i hof. Koe mea mau inga lahi taha o whehui pia moi mau inga taha ki whonua. Koe ka hau o ka usipoti. Ko whia mau ke hanga he whonoa o whakatonga i ang. Ko e mea koe ni o koe tuku koe host a game. Ka mau hanga whakamaloki. Ai ngahi ta whakatoa ke cultivated sport. I kai ke iai ha mea. Ko mau taimi mo mea kotoa te mohonga whinga me tainimi ke wau ke sipoti. Pea i kai ke ngā taia hen. Kai hoko atu. Koe ka hau sipoti. O ana antala mai ha ta he whonuani. Ko mauhanga i kai ke mauhanga house e spoti koe ni, e la vea e ka hau e tamai ke spoti. Te uhanga talatu, e whakalaka, ko palo mesi au mauhanga o whai he purango ni, ke mau cultivated sport. Mauhanga pe mau tō sioka, mau mea takai pe, o kua spoti e tainimi, o kua developer spoti, hala ata pe aku vai. Ko mau whakamu, tuku wai, ai whakamore he, kai mai ke mauhanga toka ngai, ai hako tupu e whanua. Koe hae mea te mau tokoni ai ki he ngāhi ako. Hae mea te mau tokoni ai ki he ngāhi sipoti. Awe kia e sirini o ke cultivated sport. Pa te honga talatu. E alu e sipoti ki o lunga. Ko i kai ko hungai ko kai ke peheko ni house. Ka e awe ke whakamamafa. Ko whai leo mau ngā ki ko cultivate. Ko cultivation o sipoti. Ko whakamui ke tupuak. Ko mea mahu inga he whonuani nā tau whai ai, ko ngai spoti physical, ko fuhu, ko siwa alo, ko haafu o mea kau, ko agapulu, ko mate ia, o ku whihono pupuhi, ko whakaamu, o ku lahenga au ke whai, mindset e kakai, ko mea ia e whai he pureango ni moha toi pureango kakai e hoko mai, ke cultivated sport. Pa te wanga talatu, o ku i kai koe house sipotia e ne tuku e te tau toa i ki lala sipoti. O ku mau whakaamu koe reverse. Ke ma ave sirini, ave ke ngai komiti, ave ke ngai kolo, ke whakalaka sipoti. Koe palo mesi au whai he purango ni.
Kai ke tau hanga whakamore kai ave ke tau I mua tamai ki. Pe ke ngahi ko lofu ke tau tokoni. Tau tala noa tu pehe mala e ku mau. O whai bau sai pe ko vai a ku iai. Koe fuhu. Nai o lunga fuhu he whonuan. Ahoni tūle fuhu. Hahono uhinga. Ko hame whai. Pena uhanga peo tanga vai vai. E alu spoti ko nike o lunga ka pau te tau toi hanga whakam. Pa whanongo mai kau fuhu he whonuan. Ka pau ka ke tau hanga toi whakotu e professional. Ko professional. Ka lerei e professional. E lerei aluha ke tamai ki. He kua hanau ka ha. Ko e mea ia ki whakalaka e spoti koe. Ko e fu vai I whanga uta. Ko e rowing, ko e aalo. Ko e fu kolo ai umai o tua ke tau hanga o teu e tau aalo ia. Tau hanga teu ai, cultivated sport. Liriu e tamai o tangata tonga. I e mama ni lau hifo e pacheti. Ko e mahaki I kai pipi. Ko e sisino. Ko e whakaliwhia tongani. Aweana na koha mea e lava ave e pureanga ai ni whama mawhai ki he holo ka kai ki sino ka kai o nau whakafofa ko winga ia koe mea nai lau ake Pasifiki ko Paradise he nai hawa kapten kuki sino whakafofa ka kai whiwhine he nai nau kau whoki nau tau lere nau tau pea sino lerei winga nai o mai ko whakahamu ke toi whakafoki ki ai sino e tau ka kai whiwhine tuku wā chikolo ko he lue ai tu algi mui kai ke hu whakatapu ka e hanga e he pureanga koe ni o whakamamafa ke cultivated sport. Malo. Kau ki wana behe. Kau ki bene ki personal fo I mea ni nai ka ko ki ampo ki whaton watu ko mea na e hokone kai ko whakamore ai tō tā ko ni o hulu ko lahi atu e whakamore koe nei ki he whangata ki ai he anga koe tai me whiriwhare area ka koe tone maupi kai ka koe ngahi mea peku whai he tai me whiri ka ku whie ai mawai mo uia ka kai he tai mea pe maro koe mea nau lawi hingoa ne nai pa ko uhinga ai hingoa ke mahino he koe whehui pena iaha paanga ku tāna ki kakai koe ni o mai pe koe unga utari pa koe nai kau pa koe peku mahu inga ke ulau ati koe mea koe ke ufatongia koe ni usai pe ia kia te au ka paku wahe a taha ka hasirini ka taha usai pe au whemau pe ia ka ku whemau ke ne ngā wei he tō taha koe ia ai paanga ku ave ki ai koe whehui koe ni ke security Kai whai si poti ki mako tai me te tau whima ua security. Pea koe pe kau security ai pureanga, koe kau polisi ai pureanga muna kau soti a whewe ka pau na mautu ke hanga pe mautoro ai. Pea koe nia kua si wahe security a mahe tau kua si, wahe tau ni, wahe tau kau. Nai tonu ke toki wahe pe tau hoko mai ofi atu ke si poti. Pea hange koe transporti. Sai apito pe ia. Wahe koe, kau tonu ke toki whai ate teu koe whemo e kina tai misi poti mahana toki whema uai hato tā pia ka koe pepe mau mea matolu ia kau ngau e pure ngai ke transport ne toki me mila pia fotu e ki task force ia ki ai heufi atu ka ngai mau sei koe ni ko sikamata nau wahe nau tolu ia pia utekai ke mau whatonga e ko hanga au ko ngai ku lawe ki ai ka ku uhinga e ku lawe ki ai ko uwhenga pe ke mahino o whatatau ke wheu ina whai mai ono kilu ko ni na he foki ko no ai tasame he pure anga ke folawa ke kausipoti pe ulava beha fa hinga committee sipoti ke na no me he public fund ai pure anga ko e mai no aki e waha o tasa pe mo pure anga ko te ko ki sipoti e na ave sirini ka totongi wahe toleta e pure anga wahe toleta e tasa pena ka ke lava e tasa totongi na wahe toleta pena na kore mai reva te ave ko sipoti ke fefeke hanga e pure anga totongi ai ngai whakamore ke o ka ue na whea koe ne prova puna
Pana hanga pure nga time no fe avata. Whakahu mai whalere pana mautari. Aki pe mau e mau ngoi. O fie mau ke tongoni e pure nga he ko osi alo e kau. Whaingana na toka nga spoti ka kari ake kau spoti i malai wakapuna. O e konga i tongani. Ka koe no ia. Ke outstanding e foi moa koe ta sa ki he pure nga o au ke ahoni. Tonga tahe ngai mea koe mau toka nga koe ke whakalere e tasa no. He koe foi sine unde toka nga spoti. Pea koe ahoni o kei mo ua, ai mea koe kei pure ngau te totong mana mo ua. Ai una o spritch na tolu e mau agreement. Koe mea tau whika aku mai mea koe ni, o te kai ke report e tasa ki toa pure anga, ai ngai sirini na o mai ke nau ngau e aki. Pea koe taha e mea koe kai nau lawai mahalo totonga mana mo ua, nai kai ke mai sirini na koe ke whai aki totongi. Ai e koe fo sino koe tasa. Koe fo sino o mau inga ke whakalere i koe fo sino una toka ngā sipoti. Pea koe mau pehe mau tole hange whamatala ai mista. Ke ki ta awhi mua sipoti ka tau whakatonu e tau ngahi sino kone una hanga toka ngā sipoti ke tukunga maari e. Ho tau whonua ka tau toki o sipoti. He kai ki tau lava tau tolo o sipoti e tuunga kou tau eha. Hone tau ki wherekeu. Pea koe ke lava ke whotutulere e tau ngahi fo sino koea. Tēnau lava whakahoko sipoti. Ko tari ko atu ki ai, o kei mo ua ai tasa e au ke aoni, o te ki totonga mea ke pure anga. Ko tui ko tahai e mea ku mau inga ke tau whakau ki ai. Mau whainga atu kore mena tō ke write off. Kau koe ki mau awa o write off mea koe ni. Kau koe tahai whamatala koe ku whekau ki mea koe ni. Koe nau ngahi reporting he ngahi fo isino me i tō pure anga na nau tokoni mai, o te kai ke awe u report ko ia. Pea koe tahai uhinga koe ke nau te whakapaanga mai. Ko ia ku mau inga, hange ko whakamatala ku mau whai, ulak whakalere i ngahi sino ko ia pa moe atakai ko ia whakahoko ai e tau kau spoti ke mau, pa tau toki hoko ati ki tau o host spoti ki whaimai ki tongani. Alo, kataki ko e whainga maare ko ni tu kata ka whihui whaka osipe, ko hinga kia ngai whatongi ma ke he mea kia e ikpari mea, pe ke minister. Ko tu ka pia whainga maare ko ni ka whihui whaka os. Kaya hilbe ia pa kou kore tepe kia sa Slovaka kia tak whahako maha lotu ke whaosa ke tau programa ke hatani malo. Ia tu e programa tai mini ko e whaosa e programa ko pesi whonua ko ia tene whahoko e whihui whaosa ko ni. Na pehe he nangata eki, na pehe motoria, au kai koha priority e ke puri anga he taini. Lahe ngai priority e puri anga o tokangia. Sai, ko meo kou fie eke e au ia. I wanga whewhe rewa ai kei tu wato ai ngahi i hanko e levi. O mou ke he befo ke el hele rebe mea ko ia. Tānaki mai paang ko ia, he toko ni ke ngahi mea whakasipoti pe. Ka koku lau, ka pau ke priority he tai ni me sipoti wai u priority ke he puri anga. Ka hame o kei e ke hoko ai ula ko ia he koku. Tad pe ka moa ko tu nga ko tagai ta do le whakapanga ku whainga taa. Ai ko ke hoko atu u mea whaka tānaki paanga ko e me u mea ke sipoti o ke kai ke toi whai. Mua whewhe ho mō wakai ki ai, ke i whakapoto pe u anga ke whakapiki a koto. Ako kuai mea ua, una kehe utonu ke whakatoka nga. Koe whai mai sipoti ki tonga ni, koe mea koe ke mautari. Hono whai mai ki tonga ni. Ka koe sipoti, au tau ke i tokanga pe tau toke sipoti. Ai aku mau pe koe priority. Priority ke teu i. Ai tau kau sipoti, ka au whai mai tai mini ki tonga ni, uteka ki tau ma teu. O hange ko mena ku lawe ke ane nai o ku nai fie mau i mea na o si whakamoni ka tongani ke whotu e high performance facilities ko e ke lawa ia ai ko ne taafi ko ni sipoti ke ua whai mai ki tongani e toko ni paanga koe o tanake me levi mga mea pe ke awe hakonga ke whotu tua ke ngai nau ko ia ke lawa o te i tau whanau ki ai ka koe o kei mahu inga sipoti ngai ko ku whamatala ka kono whai mai ki tongani ko uhinga o ke mautari ki whai mai ki tongani he te ke ki tau mau e tau ngahi ke in place ngahi facilities ko mga nau whi mau ke ulak drain i tau whanau ke nau mateu ke pa tau toki host sporti he ka auha time i tau Lawan ke levi tu pe pa me kan ke pacha tax
me foi la ta na to pa si pe tong ki mo ta ni fa ko incentive kon ke tu ke le pe foi la ko e ke fa nga we ke tam te pe kai ki mau hang ma to tam te ko no ngai ke la ba te fai wa ko pulo au tu kana Papua New Guinea mo na foi tol ta miliona ko ne to oia mo me he no me ai firma ke tana ke ba ngai ko ia ke langa ka te fai wa pe mo ngai facilities ke mo fa mu pe ke fa ki malai va nga pe tongan ke kamata train e ta fa nau ai ko unga mo pe ku ton ke tana pe levi pe a gai mo ngai firma ke fo no anga ko me na lava ke ne nai ku ia ai me ko ni ki he foto ko ne uhinga I hene whainga me USB ke whalere ta whaki koe ni oe whetu taki whaka ke ngau ea ki koe ne tau fiber optic a tau tonu kai lava o whai ngau e ke ta whaki koe ne ako whetu taki koe me ngahi api ako pe apia ke health me ngahi whemau ke he whanua ai koe ngahi me e awe ke sini ngahi me o ka pau he kai ke o ka pau e mau ngahi me koe ni ke facilities pe a sini utoi pe te mau lava vai tu e ki hala ma ngai me pe ta pe ki me no fe lava ja me ki Papua New Guinea mau ke me be go ya na fai fo ke press conference he tu ta mai go na minister pa anga go Papua New Guinea na ro ki o mai pe na me ton pe ya para ha se me para ha mo fe avagata ana mau ege ke minister pa ko Papua New Guinea ko ya penen ai o si me mai sa na hai kai pe na me to pa ngata pe me be de na to kon mai ai ko hono fare ka ke o me ke pe ko ha be o fe race fe me ga na mau o si ko fe press conference ko ya pa na mau hang tu got to ke mau ngo mo me pe ko me mai ko ni ta ko ni ko he me ko o la fa o hanga ko o yo na o ke piki tai be ke foi me agora ni blog tala mai he ka piki ha ba ngai ko foi fa rei pe ka ke ko ne tari kai ke o mai Pōhiva ai atol taha kai ke ngau ki kumia ke material ke langa ka te Pōhiva ne ngo ko ke na o mai ni cash ka tau tolo ka te nau ke whakatau mo ngai whakamore ko ni ke langa ka te Pōhiva ai ta tau be no mai mo dai o mai he ka pai o mai ka tau tolo te tau ke kumia ka kai ke na langa mo material ke langa ka te Pōhiva ma ko ne uhinga ki ai te nau kumina te contractors mo me ngau e ki silin ko ia ai Pōhiva kina ke langa te Pōhiva mana uhinga pehe ka ke mai fo silin ni ka tau tolo ka te nau kumina te ngai ka contractors mo ka ngau me material ke langa ka te Pōhiva ai ko ke hana fai ke fe nengo hange ko mal ko unga ko ke mai silin ni ka tau tolo ka ke mai silin ni ya ka te nau hanga na tolo kumi a nau mo ka kai ki nau whai langa o ngau e ke fo isirin koni ai nunga tu mai ko Pōhiva koi ek vale mea ki whehui wha o si pe ke whehui e koe o mai me e tonga tap tolo uloaki pe koe na nau whiwhenga ke tanu ho nau hala kai ke la vai a tanu mo ua katoa ai ngahi mea ngā we ia I he golf course pe a koe ki ai koe hinga o kuai e hoha a me he ngahi sipoti ke he koe hanai o ku la ngai ai mala e tāpulu koe ngā koe ki toko si ipe o nau tāpulu ua ke ai te kai ke kaua tonga nia hawhi auhi international I he tāpulu pe a tolu koe ki ai o te ke mau ha me tāri a tonga I he tāpulu nai toko o se atu ni ngai sipoti ange koe suto mo mea nai mau ai e me tāri koula pe a koe wha o si pe e pale mia ko tu ko ai ngai hoha ai fonua ko hinga ko malai ta pulu pe mu faha mai ko nga ko fakalakala ka fa ekonomika ki he taki mamata me ni ko ke ta ofia sipoti pa ta ofia to mo malai ta pulu ka mai ai pa nga ko ya ke fakalele ya ke hala ke fangi a feitu o ku ngawe aki ko ngai tak mamata hange ko bakaloa ko ohole mengai feitu ka te fakalele ke toe fra ofang ke tak mamata pe ai hapolose ke lava ke ngawe ai fonua e ko ki toko ni I hipe o ku nau tapulu ko ia pe malo na o si tare te whiuga ne nai pe ko pe moni o whamatala a au ko fai mai totoni fa tokan ki hala ke tuke malai tapulu
ko komiti pure nga ke whakahoko e whai ngau ko ngā kono ngā ko ane whekau ake nei a pe mo wholau e vea hange ko whakamatala ane nei o tai uhinga pito ki Hamoa ke nau lang hamala e tāpule tolu lo tāwalu ko whewhe hui ko hae mea kuna hanga whai whai ngau ko ia kono uhinga eni he ku osi tāna ke Hamoa e pangalai whakaluria o koe kau milionea i mamani ko nau mea pe ku whai ko takatai holo pe tāpulo nau takai Hamoa takai ki whe ka taki whamore ko e angani ko e mau whakakau whie mau ke atau tafu malai pia e taha tāpulu pia tokoni ia tuku kehe pia ia mone ho lau au ia ko ai toko si pia unau kau ki ai ka e tokoni e ni ki he lere loloa e anga koe ni o no whakalaka o whulau e vevai whonoani pia ko e anga ia e mau whakaukau pakapau ku kehe o whakaukau ko ai mo ke entai tolo pe koe ki kehe o whakaukau ko e hala hange ko whakamatala o kuai pe pachete ke hala ka ko mea kona ko tau ai mai ke malai tāpulu he ka ke te tuku ia o si komite pure anga ko ni pa te utalatu ka ko futohi ko e palani ko te ke alu amata ke ko pes fitu mal o asa malai tāpulu ai okay mahal ka ke te tare to ko oswenga ke mahino ai uhinga ko mahanga o tare mea ko ia koe kau pehe mau tui e tokoni ke wholau e wewa i he lere loloa. He koe mau ngau whai kono whenga i ke whamata lere a tongani. O tui pe te mau lava ke mau whakamoni e mea koe ia. Mau whakalere a tahi ke maa, whalere i mo uta ke maa. Pe tānaki mai mo e kofkos ke ngai mea koe ia ke tau teu ke tau wholau e wewa pa mo e langa hake o tau ki whanani tau whanonga tukoni ke kahau. Ka tak whamore ke utea ha kutoe tare atu he ngai mea kona ke whehui mai koe anga ni whakaukau e pureanga ka kou ki ria te mea koni ke whakaukau ke ai o kou tui o kui kai ki whakasesere Hamoa ke nau afu malai tāpule tolo ko tau kau ngā api porinsia tau waafi o koe nau whaunga o uhinga o nau oe ke tolo pēo nau ke ilava pēo maintenance o malai tāpule tolo ko ia tau ai tatoha tau taha ke lava ia ka tau toki whanonga atu moia ke kau, pe tau toki wakai e, tau tangata koe po hanau mea whai ke. Whamalo tau vita mo lama mai ko whawhunga e te kapneti, e tau ki whataha o ni, mo tau whiwai aki, mo kātak whamore ko e mau tari ena ke ngai whiui, pe ko tau whaamu peo tokone atu te mau tolu, ko e mea koe ke pehe ke mau atu kakata ngai mea mo whaamu ke au, ka ke wau tui te tau lava o whiau e ngahi loto mo e ngahi whakaamu mo e ngahi whiau whai mai. Ko le rei tahane mau whai, pesi, ka mai motoro mo lava mai. Ko le rei tahapene o mawala lava o waibahate kai motoro e ngahi whiau mo whai. Pea koe mau whakaamu ia e tokoni atu e tau ngahi tarikoni mo e tau mai whakatahapene i he aina ku tawanga mahani mo ia. Ko tui be i he kahau, whima pe ki tau whakoko atu, ka kou kore atu. Koe ni ihi hena kou whakaamu ke nau asimai. Asimai o whehu i ka mau tari atu. Ko tui ko ne maa i e tau ngā ue. Ka e ua toki i ose tau mea na topa toki asimai i he mitia, ko tui koe ka whaunga i whapatapoto. Whima ke tau neongo whaingataa e ngahi whatahanga peni i he anga e ngahi isi umahu inga ku whako e pureanga pia mutokanga ki ai ka umahu inga ke tau whiloa ku mau peo o tau tala noa ke ngahi mea kau tokoni ke langa ka tau ki whanoani yo ku kore ki e Pōhiva ki ke okay, ko katak ko e tau whakausi mai tau Lere mo whamalo te whai maari e mau wahe mo whiringia ki mo pure ngā ke mahino ke kakainga tu tuone o kwai. Pue kreso tau ki usi sukai si mo whae tuoka te mai. Pue la maari maana ni ke no maa o whae te matoro na hiri. Kai whae pia tangata. Amen. Koe lawa kakato ia o e polokalama makehe o e whaatani e whakataha makehe e ikpare mia Samuel ʻAkilisi Pōhiva. Pea mo e kau whai o ngongo e whanua ke whamala ala e o kawenga koe nane whai kia e tālanga koe kanseri koe ni o e sipoti wa whetahi wa. Pea behe whoki ki he pāke popua
mengai langa whakalala ka ko ia o fotu ai na to e o haka pe mengai feu ke na to e whawhilave i bege ngai to whako ni ai nei me ai ni e kore mea sa mela ʻAkilisi Pōhiva pe foke ki he ek minista e tanak panga humai mo tute o e whewhatawa ki ko besi Pōhiva tu ne toa pe foke ki sione vuna whautsia minista lao mo e pilisone pe foke ki mate ni ta poeluelu ko e ek minista e polisi pe mo e tamate afi na tau kau whataha tu ai he programa e hoatani pe pe koe ko mo mea ki ai lau ka to e programa me he whare whatahanga senta whaneloa o mau whai whatongia me heni mo seneloa tu fui ko meri lau manu tau foke ai ke tungi colonate mo mea